Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakasin ke Benengkong ke Enforcement Directorate jong ke Shillong Sub Zonal Office Kalalik Khandra West Garo Hills hadin balami ki jingkeno baga don ke jing pendenkam bakla yak pisa ke bedaki klor tengka kabedai ke pisa jong Garo Hills Autonomous District Council. Ke jing Khandra ke deh Sautrik unopra yak balaya ket kum ki kendon jong ke Prevention of Money Laundering Act RJR. Ke jing lik Khandra ke deh haki santli ki ying kata haka ying jong Boston CH Marak baru Ismail Marak ki arngut ki MDC Barim hayim kuban sama bu niksang sangma ki arngut ki kontraktor ke jinglik Khandra ke deru halor ke jing penden kam bakla ya ke pisa jong ke GHADC kande ke jing Khandra ke de hadin balalap bak pisa ke blok penden kam bakla ke de hadu arpupra poin henri klur tengka lalap ru bala pelaj yak pisa siki arngut ki kontraktor kata kuban sama bu niksang sangma klem daya ket kum ki kendon balalap begini ki arngut ki kontraktor ki liyo bun teli ki cek lembak jing ai hukum jong Ismail Marak lakan no bu kuban sama lo se baro ke pisa bu la IT ya ke pisa jong Ismail Marak kat bau niksang sangma pad upha ik pisa sika akaun jong Boston CH Marak kini ki arngut ki kontraktor ki lapla ki officer jong ID bagi penpoi yak pisa sikini ki arngut ki MDC Barim bat kum juru siki bhaying hasem jongki ka ID ki yok kurup bun ki kot kisla naka ying jongki bat kala kurup ru yak ki bank account jongki kat kum ka section khat nyau subsection IWA jong ka PMLA Boston CH Marak uday babat tengkum Chief Executive Member jong Garo Hills Autonomous District Council House Name Arjar Khatnyau kat bu Ismail Marak pad uday MDC Barim ka Asanang Constituency.